25 mano tāngata, koe rā te whakapai, anga kai whakahaere i te hīkoi toi tū te tiriti, mo te tokomaha i hono ki te hīkoi i te rānei ki roto o Tāmaki Makaurau. Koe nei hoki te rā tuatoru o te hīkoi nei, ka tū i ngā kai hīkoi te rohe nui o Tāmaki Makaurau, kia mōhio pūai te marea o te auahi nui nei, me toka te mana o te tiriti o Waitangi. I wainganui ngā kai hīkoi i te rānei a Ethan Oneroa, kia ta huri ake tātou. Haruru ana te papa i te nui o ngā tāngata. Kei te piki ake ngā nama, kei te rongo nui i te hihiri o te wairua o te iwi Māori ki tēnei kaupapa. Keep to the side, let the boys go forward. I nā pōra, taua i ngā tapuai o te hīkoi mō te tiriti ki ngā tiriti o Tāmaki. Kare kore me tai mai mātou ki konei ki tēnei pito o tō mātou whenua, ka hīkoi mātou iwi ki te tautoko i te kaupapa nei. I te ata nei, kati ana te hāpapiriti. Roa ki te tangata te mea tuatahi, ki rara ki te maro kikitanga ko tahitaki. Te hononga matua ki te taone mai te nota ka motu. It's paramount for our whānau to know that this is a safety thing, especially on our harbour bridge, busiest bridge here in New Zealand. So we're going to get our wardens to do our best to become like a mobile cone system, where as the crowd gets into our wardens will move slowly. Hoi anō e hara tēnei te whawhai tuatahi mo te tino rangatiratanga. Ko te hīkoi tuatahi i ngā tau whitu te kau mo te whenua, rua te koutou ki muri mo te takutai moana, i nāia nei he hīkoi tēnei mo tō tātou tiriti. Mō te nuinga, he ki te ngā onamata, hei aronga anamata. Ko aku kaumātua kuikuia, aku matuaranga, aku whāia i hīkoia te hīkoi i te whitu te kaumārima. Ahau i whai atu i te rua mano māwhā, ana ke kone hau me waku tamariki, e hīkoi nei i tēnei tau. Me te tohe nui, E mutu, tō rāweke i te papapaunamu o tātou tūpuna mātua. He says the other day that he understands that Māori are unhappy. If that is true, then why doesn't he kill the bill? kare kore he wero kua paoro ki ngā tōpito o te motu. Ethan Oneroa, Te Karere.